Ayo kita mencari sesuatu nih guys. Kita akan mencari sesuatu di tempat sampah nih guys. Wah, apa ini? Wah, apa ini merah-merah guys? Waduh, wah, ada topeng ondel-ondel guys. Wow, topeng ondel-ondel Pak Kumis warna merah. Wadidaw, wadidaw, masih cakep ini guys. Wow, wow, ada apa lagi nih di dalam plastik? Wah, apa ini ya? Wow, sepertinya mainan ondel-ondel lagi nih teman-teman. Wadidaw, wow, ada topeng, ada mainan ondel-ondel. Ayo teman-teman, kita periksa di dalam plastik ini ada apa ya? Wadidaw, lumayan nih ya. Topeng ondel-ondelnya masih cakep nih teman-teman. Oke, kita taruh sini teman-teman. Kita akan bongkar, kita akan unboxing nih. Nemu mainan ondel-ondel di tempat sampah, topeng ondel-ondel. Dan di dalam plastik nih teman-teman. Wah, kita unboxing, kita buka nih teman-teman. Apalagi ya yang ada di dalam ini. Wah, ini ada ondel-ondel lucu teman-teman. Wah, bibirnya merah sekali. Ini ondel-ondel warna pink. Wadidaw, ondel-ondel cewek nih. Ini ada lagi nih teman-teman. Ondel-ondel. Wah, ini juga ondel-ondel Pak Kumis. Mainan ondel-ondel Pak Kumis nih teman-teman. Wadidaw, ada lagi nih masih. Ondel-ondel apa ini ya? Wah, ini ondel-ondel pocong deh teman-teman. Ondel-ondel pocong warna putih. Wah, oh masih ada teman-teman ternyata. Oh, ada lagi masih. Coba kita keluarin. Wah, mainan ondel-ondel ceweknya nih teman-teman. Wadidaw, wih seru nih. Wih, ada banyak, ada. Wih, lumayan nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Satu topengnya nih teman-teman. Wih, lumayan nih. Nemu mainan ondel-ondel di tempat sampah tuh kan. Wadidaw, ini ondel-ondel pocong nih teman-teman. Ondel-ondel pocong nih ada 1. Wadidaw, wadidaw. Wah, kita taruh sini, kita kumpulin teman-teman. Oh, kita hitung ntar ya. Tadi gue udah hitung ada 5 nih teman-teman. Wadidaw. Wih, 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Oke teman-teman nih, sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Avaren Princess nih teman-teman, mencari mainan ondel-ondel. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, nanti kita akan mencari lagi teman-teman. Siapa tahu dapat lagi teman-teman mainan seperti ini. Lumayan, kita kumpulin jadi banyak ya. Oke teman-teman, dadah.